vojno sodišče. 13 jih je, pripeljala jih je straža. Kot da sodniki Hada bi sedeli, molče sedijo 3 koloneli. Obtožnica navaja sabotaža. Partizan. P je za patriota. A za akcije, ki sledijo. R za revolucijo, da vsi enako živijo. T je za Josip Broz Tita, ker vemo, kdo smo. I je za idejo enakosti, katero v srcu nosimo. Z je za nas, za otroke, za družino, za tisti košček zemlje, ki ga imamo vsi za domovino. A je za antifašiste, mlade in predane, katerim ne pomeni nikoli na kolena, pa naj stane, kar stane. Sem otrok teh dolin, morja, rek in kotlen in živim zato, da se borim. In pripravljam se spet umreti, ker hočem verjeti v svet, v katerem domuje pravica. Ne vlada krivica, odgovor na požgane domove. Za poslano grobove naplačujemo dolgove. Že naša kri je takšna, da ne bom pozabil. Niti v 1000 letih, kaj vse ste nam naredili. In ker fašistov je vse več, je zglede treba začeti s partizan mentaliteto na juri spet in spet. S partizan mentaliteto na juri spet in spet. Spoštovani, leto je naokoli in znova je tu 25. april, dan, ko praznujemo osvoboditev, ko obeležujemo zmago, ki so si jo naši predniki priborili s krvjo in trpljenjem. Gentilissimi, è un onore per me stare oggi qui davanti a questo monumento, stare sotto la finestra della nostra partigiana Vilma, condividere con voi questa manifestazione in onore ai caduti che hanno così tanto contribuito alla nostra libertà. In questo giorno di festa, il 25 aprile, nel giorno della liberazione, il mio pensiero va a tutti quelli che hanno vissuto il buio tenebroso della guerra, che hanno combattuto con tutte le proprie forze per la giustizia e la libertà. Questi giovani, ragazzi e ragazze, i genitori, i nonni, hanno avvertito l'ingiustizia e il torto che gli veniva fatto e si sono ribellati, non sapendo a cosa andavano incontro. Loro desideravano solo la libertà di parlare nella loro lingua, la libertà di vivere in pace nel rispetto dell'uno nei confronti dell'altro. Ko stojim tukaj pred Štandrškim spomenikom na tem trgu, kjer bo čez dober teden plapolala rdeča zastava, simbol pravice in svobode, pod tem oknom, skozi katero je pred nekaj leti ponosno zevala naša partizanka Vilma, mi misel poleti v prvo polovico 20. stoletja. Pomislim na otroke, na mlade fante in dekleta, na starše, na nonote, ki so se znašli v vrtincu vojne vihre. Začutili so krivico in se ji uprli. Niso vedeli, čemu gredo naproti. Želeli so si le svobode, želeli so si, da bi se lahko prosto pogovarjali v svojem jeziku. Želeli so si le, da bi lahko prosto živeli svoje življenje v miru in spoštovanju. Niso razumeli, zakaj jih oblast zaničuje. Niso razumeli, zakaj jih sosed sovraži. Nikomur niso želeli hudega, a ni bilo pomoči. Morali so se upreti, saj bi drugače izginili. Uprli so se z besedo, uprli so se s petjem, poprijeli so za orožje. In so zmagali. Hvala njim se danes svobodno pogovarjamo v svojem maternem jeziku. Hvala njim smo danes še Slovenci na tem obronku primorske zemlje. Questi nostri compaesani hanno fatto quello che dovevano fare. Hanno dato la loro vita per il nostro futuro. E noi? Stiamo rispettando quanto da loro è stato fatto? Abbiamo cura degli ideali e dei valori per i quali tutti loro hanno lottato e dato la vita? O ci stiamo solo lamentando che tutto va a rotoli e stiamo osservando la rovina e la dissoluzione delle idee e degli ideali? E nel mentre stiamo aspettando. Una cosa è vera, i tempi sono cambiati. Non c'è più bisogno di usare le armi. Il nostro vicino non è più un nostro nemico.
adesso viviamo in un'Europa libera. Ma il nemico c'è, esiste. Il nemico si nasconde nell'indifferenza, nella pigrizia, si nasconde dietro ad un irrefrenabile individualismo. Non si tratta di un problema nato un anno fa, durante il quale, per colpa del coronavirus, ci siamo isolati ancora di più. No. Ormai sono anni che ci preoccupiamo solo di noi stessi, che siamo seduti comodamente sul divano di casa nostra, dove è la televisione a farci compagnia. Naši predniki so svoje naredili. Svoje življenja so dali za našo bodočnost. Kaj pa mi? Spoštujemo to, kar so oni naredili za nas? Skrbimo za vrednote, za katere so se oni tako vneto bojevali? Ali le jamramo, da gre vse k hudiču, strmimo v propad idej in idealov in čakamo. Res je, časi so se spremenili. Nimamo več potrebe, da bi segali po orožju. Sosed ni več sovražnik, živimo v svobodni Evropi. A sovražnik še vedno obstaja. Skriva se drugje. Sovražnik je v apatiji, sovražnik je v lenobi. Sovražnik je danes v nebrzdanem individualizmu. In to ni bolezen le zadnjega leta, ko nas je korona čas prisilil še večjo samelost. Že več let skrbimo le za svoj vrtiček, komot nam je ležati na kavču, buljiti v televizor. Ne čutimo potrebe, da bi se udeležili slovenskih prireditev. Ne da se nam na proslave. Enkrat jamramo, da so premalo kvalitetne, drugič, da so dolgočasne, tretjič najdemo še drug izgovor. Ponavljam, izgovor. Enostavno se nam nič več ne da. Starejše generacije se postopoma umikajo, mlajše pa večkrat ne vidijo potrebe po tem, da bi si vzeli vsakršno odgovornost. Marsikomu se vsakoletne proslave in prireditve zdijo banalne. Marsikdo ne čuti več potrebe po tem, da bi segal po slovenskem časopisju, da bi prebiral slovenske knjige, navijal za domače ekipe, poslušal domače zbore. Vsi mi pa v tem ne vidimo, da dobršen del slovenskega življa v Italiji umira. Le posamezniki še vlačijo verigo slovenstva na tem področju, ker je bila stoletja slovenska beseda vsakdanji kruh. Nič več ni samoumevno, da se štandarški otroci pogovarjajo med sabo v štandarškem narečju, v slovenščini. Nič več ni samoumevno, da Slovenci v Italiji obiskujejo slovenske šole. Res je, svet, ki nas obdaja, je raznolik. Polno je ponudb, polne dražljajev, ki nas in naše otroke vabijo v kraje, kjer ni prostora za naše korenine in kulturo. Tujina je privlačna. Tu se žile življenja stekajo, pota vesoljstva tukaj se sekajo, je napisal Oton Župančič v svoji Duni. Tujina, kultura velikega naroda, italijanski svet, angleška stvarnost. To so svetovi, ki nas vlečejo v svoje okrilje. In mi, potomci ponosnega upornega ljudstva, se mu hlapčevsko predajamo. Namesto, da bi ponosno razkazovali velikemu narodu svoje bogatstvo, svoje izredne vrline in kulturo, se prepuščamo toku globalizacije. Mislimo, da tu ni prostora za skupinico kulturnikov, ki zaigra na citre. Mislimo, da je skupina ljudskih pevcev banalna, da je nogometna igra na amaterski ravni brezsmiselna. Pa ni. Prepričana sem, da se bomo tudi tega velikega sveta kapitalizma in globalizacije naveličali. Človek potrebuje svet, v katerem prepozna samega sebe. In to lahko najde le v svojih koreninah. Srečen bo le, če bo spoštoval napor svojih prednikov, če bo spoznal, kaj so oni žrtvovali, da se lahko svobodno pogovarja v svojem jeziku, da se lahko svobodno premika po svoji zemlji. Invece di far conoscere la nostra cultura, le sue ricchezze e le sue virtù al mondo intero, ci lasciamo travolgere dalla globalizzazione.
Siamo convinti che non c'è posto per un piccolo gruppo di suonatori di cetra. Pensiamo che un gruppo vocale di canto popolare è banale. Troviamo che una partita di calcio amatoriale non abbia senso, ma non è così. Un giorno o l'altro ci stuferemo anche della globalizzazione e di questo mondo capitalista. L'uomo ha bisogno di un mondo dove possa trovare se stesso, e questo lo può trovare solo nelle proprie radici. Troverà la sua essenza quando finalmente capirà lo sforzo dei suoi antenati, quando riconoscerà i loro sacrifici, grazie ai quali oggi può liberamente parlare nella propria lingua e camminare liberamente sul proprio territorio. Pa tudi spoznanje tega ni dovolj. Ni samoumevno, da lahko obiskujemo slovenske ustanove, da lahko igramo v slovenskih ekipah, pojemo v slovenskih pevskih zborih. Treba si je tudi zavihati rokave, podpirati organizatorje, pomagati članom. In le tako bomo lahko ponosni potomci ljudi, ki so toliko pretrpeli za to našo svobodo, ki so toliko žrtvovali za to, da smo še danes prisotni na svoji zemlji. Le tako bomo spoštovali svoje prednike in bomo naslednjo Kajuhovo misel ponesli v bodoče rodove. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga življenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči, nikoli in nikdar. Zato, ker nismo trhle bilke, ki potočijo vene, ker mi nismo le številke, smo ljudje. Edino hlapci cvilijo ponižno kakor psi in lajajo, da nas je malo, da bi uporu vse pobralo. O, če ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že zdavne odnesel plas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno dvignjeno glavo. Živel 25. april. Viva il 25 aprile. Stai zaorni, che siamo svobodni, preko novinko stoji.